Okuchondozo kwakorwa nokureka ngo omwereere yanagwa mu Omukazi atakamanyirwe kandi ogwa ihiremende rya hagati y'emyezi 7 n'emyezi 8. Omuhara yatahamu asinzire ko yatahamu yareba mu kabaketi harimo ekintu kandi yaba yamazire kwata kikasosi yaringurizamo kugira ngo yabere kasosi uraze kucyataho kubahera wacu yabere kwata kasosi yashanga hari mu byo turaje bamukwata bamuhe ikibonerezo kimushimira kumuziro wana gomwana uba bamugoma uba eza bamurengo mu Kabale ukaba muri ikibonerezo n'abandi barebereho batashaka kuri ikikoko kishi. Polisi yaito omwanya kandi yabasa kutwara omutumbi gw'omwereere ahirwaro rya Kabale Regional Referral Hospital okuguchebera. Erimate omugambirizi wa polisi abo cyanga cya Kigezi yajumerera ekikorwa eki. Naye nga bulijjo nga bwe tubadde tukubiriza abantu baffe bakendeze ku bigambo by'okwekwanakwanisa. Bw'oba osazemu kukikola wakirikozesa embeera y'okwekuuma oleme kufuna embuto oba olubuto oluteetagisa. abandi barenda oluzaano barugano baza mu bafumu ubwo ruze kwita oguyayoreka ngo nibija kuchondozo kozere ekikorwa eki kandi bamukwata bamwisya hamazima. Kyonga nga buli zongo kutotana tugambira abantu bitu ngo bakendeze okwekwanakwanisa. Kore washazire mu kukikora ko simiringo yo kwerinda otaza kutwarenda ezitakwetagisa kandi kora shange ngo watwirenda ikiriza ogizana Gashakwa Job namanya.